Thlik Thlok News Chhiartu te chibei ule Wain September ni somni palizana chanchin thar puan tur kan nei te lo ngai thang a Chhiartu silal ram ngaya ama sain chanchin nang sar zual te sai rang chu kon pui kong chia motor zariat chuang atang mek zirlai te scholarship don lo chan mu chua ani no pangkhwai khem tu kum som tang turin ti ani typhoon raga sa wangin cheina mi nuai sari chuang mun him lama thiar chua anni tuna chanchin kim tang zok ilo ngai thang u sai rang chu kon pui kong chia motor zariat chuang atang mek sai rang le kon puin kar kong chia in ma son hei theilovin tukin khan lir thei zariat chuang an tang khang ti report a oma mishing tang khang za thi chiar ani lo nangin mi sang ni chuang an tang niangai ani kong chia wangin mi pui kan phuna opposition party ten sarkar an beya NGO le lirtheya ezong tam takin thinremin sarkar an tong ti kan cheveka nimin pia mai khan chief minister ngein Mizorama kal hlei theilo kong chia atam thu alo sei to ani kong chia abik takin tuna lirthei tang khan na hi Mizoram tan ei tur lak lu na kong puilun ber ani awangin bungro phurmanin atau pha lo theilawa chu chuam bungrua aron thleng ati muan mai ba ka bungroman ati tawa mipuin kan tuana sa hle ani ADC te taitet tum anni longtlai west MLA singun lian chunga chuan nimin jingkhan thingka YLA information house a honga autonomous district council ADC taitet tumna awm thu asoi singun lian chunga chuan Mizoram ADC din hun herdanglam tuma malak na ti soin ADC te tiliana thuneina sangjok pek ain tuna andin mun hi sorzima taitet shet tuma malakani ati ADC din hun taitet ani chuan reilo te nam anga thuneina le rorel na san nei te hian ralhun an nei mai a hlo thon thu soin singun lian chunga chuan ADC sarkar politician le mipuiten ADC hludna shethara din hun sangjoka lua theinan du sakta ka inherem achul thu asoibok zirlai te scholarship don lo chan mu chua ani Wain hian MNF chalai te chuan Aizol Press Club a zirlai ten scholarship an don lo chan an mu chua thu le zirlai te laka thupa choi tura sarkar an phut wan soi kallo puan tu angin zirlai te hian ni kum khan scholarship an dong kim lo na sa a kumin hian an la dong lo boka hengsum tur hi sarkar lai pui chuan asang shonna arei to hle ani MNF chalai te chuan scholarship an sem lo chan chu sarkar in scholarship tura a poisa don te hi mundang danga alo da dai to a hetianga mundang danga an da chan hi saksi lon puk tam an du wang nin an soibok hetianga diklau taka zirlai te sum mu tur sarkar in local pui hia thiam haran ti thu MNF chalai te chuan soin zirlai te anti mang an le beidon rum awanga zirlai te laka thupa choi ngei turin sarkar an phut thu an soibok MNF chalai te chuan heng thili central lama an zu chuina atanga an mu chuanin an soi he thila hian zirlai pol te po ati thin rim ngei arin omani heroin chanem tak anman Champhai Excise and Narcotics Department le Assam Rifles changkop chuan nimin khan heroin chanem tak anman Zaukothar Bul Walbeng Road Excise and Narcotics Department le Assam Rifles changkop te chuan joint operation an neya mi pathum malsom kimi kumsom ni pali champhai zautang ni inchal zar zau sanga kumsom ni pathum champhai zautang a cheng ni inchal le Joseph Lalmuan sanga kumsom ni panga champhai zautang ni inchal te kuta changin heroin hong za som ni kg khat point pathum pasari apoisa chutin chengnoi somli pakhat singthum le sang khathu an manani mi pathum tei champhai Excise and Narcotics Department chuan NDNPS Act to chanin thuboyan siam saka korta shwai anin nuin zela anda ani champhai Excise and Narcotics Department le Assam Rifles te ruihlo man hi aloma ruihlo tolna commercial quantity atlin phak awangin ruihlo nei to pu te hian thiam lo an chang ani chuan kumsom atanga kumsom hi chung zel tang tur le chengnoi khata changa noin hi thleng choi tura shem thei anni no pangkhwai khem tu kumsom tang turin ti ani
scholarship fast track court chuan hei cheno pangkum som pahni mi khwai khem tu ma pu lalpek lian kum som ni pahni chumpui scholarship chu pokso ekle BNSS mangin kum som lung ina tang turin achung thu an rema cheng sing khat le sanga an choi tir bok ni in report a om police ten he thu buai an chui chian na lama an mu chhuwa danin kum sang ni le som ni pathum august ni som ni pasari thim nima khan poi khoi tui mei cheno pangte chen na ina hian lutin an khum pindana leirol hi anor lut luya he leirol hi hlo awanga au beng cheng tur chu chemte mangin avo betlata midang chanpui tu au theilawin asiamani poi khoi tu hian zu arui ba ka ganja azu ti shiat chua ani he thil khen lai vela an thom lo shekha an chen omte anin rolna azara he leirol hi poi khoi tu hian a khoi che man lo lawani he thu bua hi court chu nimin khan rel zawin scholarship fast track court judge arwan lal ena chuan poi khoi tu lal pek lian chu ursual na lam hoya mei chenau panga khwai khema wanga kumsom zel tang turte chemte manga avo be awanga kumnga zel tang turte le leirol taksa timwal phozonga aphel ru awanga kumthum zel tang turte na tia amairo chu zel tan hun tur hi insert chuan tur ani lo awangin kumsoma atlak thei ani don ani Hulhiap Core Committee 10 Review Meeting an nei nimin khan Hulhiap Source State Center Core Committee chuan and Chairman Pumal Somzwala Ralte Chairman Mizoram Youth Commission Havin SAD Conference Hall Minikoa an na tho te en non na review meeting an neya Hulhiap noem halak zel dan tur an rel ho ngalani Core Committee meeting a hian Hulhiap Source State Center Betslina September ni somthi pakwa chan le tur chungchanga thil tul sang ngai tu ania Core Committee hnuai task group sang malak na report te ngai thla kani bok LMC hnuaya faina konga thok tu te shisel na din hun endikani September ni som pasari sang ni le som hi panga achanga October ni sang ni le som hi panga thleng o tur faina bei pui thak swachhta hi seva campaign kalpui me ka nimin khan lunglei municipal council LMC hnuaya faina konga thok tu sanitation worker te chu civil hospital mo arang mo LMC hnuaya faina konga thok tu te shisel na din hun endikani September ni som pasari sang ni le som hi panga achanga October ni sang ni le som hi panga thleng o tur faina bei pui thak swachhta hi seva campaign kalpui me ka nimin khan lunglei municipal council LMC hnuaya faina konga thok tu sanitation worker te chu civil hospital lungleya health ATM an shisel na en din hun endik sak anni India Sarkar Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water and Sanitation le Ministry of Housing and Urban Affairs nuai a kumsang ni le som pasari atang khan India rama final le thiang hlimna konga malak na swasta hi seva campaign hi kalpui ni in lunglei district a po kumina swasta hi seva malak na hi kalpui le mek ania kongsang sanga faina bei pui thak ani rualin faino konga abul chuta thoktu sanitation worker te po poimo na le an shisel na ngai poimo achul zia shiain district coordinator le district board sap nen changkopin LMC sanitation worker te shisel na din hun endik na hi ruamhan ani typhoon ragasa wain chaina mi noi sari chuang mun himlama thiar chua anni typhoon ragasa chuan China nuai ngei dona alana wanga mala in China chuan Macau Guangdong Guangzhou le Shenzhen na mun hiam lai cheng mi nuai sari le sing sari vel mun him jok turangai mun sanglama thiar chuak to Taiwan an tui phone dan na bangin tui phone adol zo lo awangin mi som pali an thia Hong Kong a po chaklam le mar chaklama tui na sa taking kong achima har sanan tok na sa le tui phone lianin beach le bulvela intilim namunte asun na sa lebok klipui hida kar khata kilometer sa hi vela chakatle in China lam apan mek bokani voin hian Chief Minister Pudel du omale MZ Pishwai tu tharte office a inkom hauna annei voin hian Chief Minister Pudel du omale MZ Pishwai tu tharten
ส่วนอินคอมนะอันเนียเฮหุนาเฮียนทุปอยหมอช่างอันเรลบากะ Chief Minister in MZ พิช่วยตูทาร์เตจูคงตินเร่งอัฐปุยอตุมทูเลมาลากนะอันในช่างเตะอาเลวไงทักสักอันนี้สุดที่ส่งชุดสันจินทาร์กันปวนไทยเตจูอันนี้